I pozdrav ljudi od Ječelične komšije i danas imamo testiranje petardi ispod razbijenog mobitela kao što vidite. Imamo ove petarde ovdje i to sve stavljamo ispod ovog mobitela, pa idemo vidjeti kakva će šteta nastati. Zec voli kupus, kupus voli rosu, a ja... Imamo ljudi sa velikim piratom. Sljedeća petarda je tenkovska. Di je? Aha. Dobro. Kao što možemo vidjeti, mobitel nije sav svoj. Mislim, nije ni bio, ali sad još gori. Vidite, otpala mu ovo tipka. Sljedeća petarda je poskok. Dobro. Toga sjedi jedan vrlo mala, ali vrlo jaka petarda, a to je Fiesta. Ajme, skoro me pogodio. Dobro, tu mu otpao nešto da vidimo. O, da je stakla, brate, da vidimo kako od ispred. Ajme, meni. Nakon Fieste ide veliki bang. Di je? Aha, evo ga. Otišao zadnji kraj, ljudi. Znači, vidite, ovo neće više na mobitel uopće. Ovdje je zadnji kraj. I za kraj ide petarda koja može raskomadati ovaj mobitel do kraja, a to je vražja. Vražja petarda. Eto, pao je jedno 40 metara dalje, pitanje di je. Sad ćemo ga naći. Evo što je ostalo od mobitela. Kao što vidimo, samo nešto. Odlučio sam da vršiti ovaj mobitel ovako. I ode. Dokraćili smo ga, ljudi. To bi bilo to, ljudi, za ovaj video. Pouka je da vam nikada petarda ne smije puknuti na mobitelu.